Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati Bapak Camat Malangke bersama seluruh jajaran pemerintah kecamatan yang baru saja meninggalkan kita untuk menuju ke acara selanjutnya. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa Tandung bersama seluruh jajaran pemerintah desa yang hadir. Saya muliakan, saya hormati Dewan Pembina Pondok Pesantren As-Adiyah Belawa Baru, termasuk pembina para guru pesantren As-Adiyah Landongi yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bil khusus kepada Bapak Haji Kamaruddin yang telah menghubungi saya beberapa hari yang lalu untuk hadir di sini. Beliau ini orang ikhlas. Ya, kenapa saya katakan orang ikhlas? Masya Allah, saya dengar-dengar tadi peletakan batu pertama bangunan yang akan dibangun lagi dan diresmikan bangunan yang baru tahun kemarin. Masya Allah, saya dengar-dengar tanahnya ke belakang itu unlimited. Itu kan bahasa mahal itu, Pak. Ya senge unlimited artinya sininna tanahana letuk mondri ya kalau itambahin sekolah pesantrennya bebas. Ya sengang unlimited. Wah, luar biasa, Pak. Dan alhamdulillah tokoh agama, tokoh masyarakat di Kampoteng bagus persatuannya. Majelis taklim saja persatuannya bagus. Di sini warna biru-biru langit, di belakang warna merah-merah. Ada merah-merah tua, di sana ada merah hati, di sana kuning-kuning, di sini ada warna abu-abu, coklat, di belakang warna Golkar. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Malampe mana ngumurut amin. Di sini juga Masya Allah saya lihat wajah-wajah banyak orang-orang donatur pondok pesantren As-Adiyah Landongi. Ya Masya Allah nih. Tadi peletakan batu pertama itu bangunan tapang kanan mati maka ada 50 sak semeng. Tapang kasih mati mondri nase ya 50 toh. Itu namanya menghidupkan agama. Pada momen maulid kali ini yang ingin saya bahas adalah apa tujuannya Nabi ta ipatokong rilebok na yelino menjadi sayyidul anbiya pangulunna sininna nabi. Yang pertama, rilalena aku rangin na rampe pong Allah Ta'ala. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad purade utusuk ko mancaji suro pada toha utusukna suro madioloi. Kecuali hanya membawa satu risalah, yaitu la ilaha
la ilaha illa ana fa'budun. De gaga isompa, de gaga mapperedalle, de gaga mappatuo, de gaga mappamate, illallah sangadin na pong Allah Ta'ala. Ini misi pertama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ye kokol alam na kampot taeng saya kira dina gaga sompa matangaso. Betul tidak? Ang kamo pagka sompa matangaso. Dina gaga. Riolo bujahal na sompa matangaso magay nasoy ni gandum na marakko yaro gandum yana ro nanasu nandre maka dinasa way beneng di gaga matangaso na matitam mandre ki na sompa matangaso. Riolo zaman jahiliyah pole bosie. Bakasi pole na tanat-tanangge. Maka ni nasa way bendenge di gagabosi matitamban riki na sompa si way. Mako ko di nagagato sompa way di nagagasompa matangaso. Betul tidak? Ya. Cuma mega mo pa tahu batuan na napadua mo pi pong Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan syirkul khafi. Mega mo pa syirik anu de batuan na nakatay tapi termasuk syirik di sisi Allah. 10 tahun itana Nabi tamak dakwah hanya mendakwakan ini. Bagaimana memperbaiki akidah ummah. Bu. Biasa ki lolongan ye ko amatengan ngitawe no. Biasa tu ko amatengan ni biasa tapa magire manu jawana addeninge. Betul tidak? Ang kagakoy makoro. Ay jana tafawing semua. Magire manu ikuyawana at diningin. Maka da ustaz mapak dua gasan na yaro balun tentu mapak dua. Tergantung niakna, ye ko niakna magire manu melok mi andre de gaga masalah. Tapi kui gere manu angka niak pole lalan natin na maka da gere manu patolana to mate. Manang ka manu patolana to mate. Nasa ko di geresa ni manu dena gaga mate monrina. Namo si ratu manu tagere pasti mate monrina. Magay, nasa vaksinin naman nyaway pasti mate. Betul tidak? Nah, ang katoto biasa na jay ipawalun na tomate. Yasange pawaluk kacina. Yasange kaci pak buku na tomate. Yet ko na jay niya ro kaci tapan kasi mate nasa. Aja mo patu bitte na wa. Pak si tola-tola tu tomate. Itu salah satu bentuk kesyirikan. Agapi, biasa tu terjadi risesena anak muda, tanya anak muda bawang, namo ibu-ibu makoto. Biasa ko tapa melo ima foto, tapa makani nasa, aja nasa mua foto sifat telua, mati tu sedi. Mega tu makro we komendre ni ma foto, kani cedi na pa ustaz malas tama ko nasa. Se ko cedi, lewat di sifat telu, mati cedi. Maka da kadena sedi mua mate. Mate mana na mo pa foto na mate to. Betul tidak? Asalan na dapi at jalan na pasti mati. De na migaga tong misangi, ni gayolo mati. Idi gayolo, ustas gayolo, padesa gayolo. Betul tidak? Tapi eko angka kasih-kasih pada idi na yolo, monri ustas Bapak Ibu dimuliakan Allah. Syirik. Napadoy pong Allah Ta'ala, 10 tahun itana macarama Nabi tau kota na Mekah, na inapa hijrah malik ke dapuran lori Madinah, sit di bawah judul na caramana Nabi ta, la ilaha illallah. De gaga mapatu, de gaga mapamate, de gaga maberedalle, de gaga maberelasa, illallah. Sangadin na pong Allah Ta'ala. Padicengi olo akidatan. Padicengi tepuk ta lori pong Allah Ta'ala. Padicengi yang pasiwata lori pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang kedua, Bu. Cakarutu kita. Yang kedua, Bu. Nabi ta diutus rilebo na yelinoy maka day pong Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad pura de utus ko mancaji suro illa rahmatan lil alamin kecuali mancaji pamasel ya manan na alam. Iya tu Nabi ta pamasel lori di man maka raaga buktina Nabi ta pamasel itu Nabi ta huyil masajid wa wihdatil ummah. Iya tu Nabi ta
Salah satu misin na po kulebo na linoy, huyil masajid, patuo masigi. Halo? Bu? Patuoy masigi, batuan na patuoy agama na po nga ta. Sukuro ki edi di kampot, alhamdulillah, alena patadesa, masya Allah, napatu agamay. Labot ka din repole korup pembangunan na sikolata, malalalalag ka kay si bawa pa aja kamarudin, gili kami tabangunang ukina koro TK TPA. Masya Allah pa. Macerne ka macarama, ye ko ang kaulolongat te KTPA, rata-rata kumi bawa pintun na masigi eta gato na moya robal latoni nande ni aning kaning ukina koro te KTPA tama kilalo tapanyumana songko na bangaye, baka yaro guru na kasidin ulit pasidapi ibalancana. Alhamdulillah, bangunang te KTPA yang ada di Tandung ini sangat luar biasa. Bangunan minimalis, modelnya pano hotel, tulisannya di depan TKTPA. Artinya apa? Alena Pak Desa, pengurus nama kita, para donatur kita bersatu menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Ini beda Pak. Pak lain itu tahu napa tua masih gie, lain tahu tua ko masih gie. Ini Pak beda. Lain ni tahu Pak ko ni pemot, lain ni tahu napa tua masih gie, ang kato tahu alena tua ko masih gie. Yan na ito na mega, masigi si Sala, nasa bade na pa to, masigi lomi tuwa ko masigi Halo? Halo? Yan na ito pa, kalili nga macarama, migo lolo nga masigi, katwa panitia si bawa bandahara, kada di na siwada. Tapi ko kampot na digaga di ako, miro pulo sa layar la riyas. Kumedigaga pa. We, taselag ka mitay. Kalili nga pamitero masigi, rata-rata pangurusuk masigi, din na si Chocho. Katwa panitia bandahara, din na si Wada. Ye kung kay panitia, maka din na si, ayaw man kalinga na pa bandahara. Maagay, ay, nalyam ito motoro, duwi na masigi Si san na bandahara, mabicara. Ayaw man kalinga na pa katwa, matsabawan kitimanan na, nadigaga sumbangan na. Manang kawas pangurusuk masigi, alena si Churitaya, alena si Jayari, alena si Fitna-Fitna, alena si Giba, alena si Tatangyang. Mga kira-kira na kuwaro, nasa ba, emelo mituko masigi dena patuoy masigi Halo, halo, halo? Iya makokoy, magi na makasing aset dengan na nabita Muhammad SAW. Si bawa sahabat na, patuoy na Madina, membangun masjid pertama di Madinah namanya Masjid Kuba. Nasaba makasing aset dengan na masyarakat melo patuoy agama na pong Allah Ta'ala. Tanyali na lo tuko agama Bu. Bu. Ito na to na mega ustaz si Salah. Mega to ustaz si Salah-Salah. Magay, de na patuoy agamay, alena tuko agamay. Yan na to na mega ustaz alena si Charitaya. Alena si Agasan na alena si Tatangadya, alena si Fitna-Fitna. Magay na pakwaro, bukan karena perbedaan pendapat. Paya ko perbedaan pendapat, urasa dia si Salah tahu Yan ko pendapat, setiap orang punya pendapat. Yan itu biasa na si Salah kalau perbedaan pendapatan. Ya. Itu biasa si Salah kok perbedaan pendapatan. Batuan na penghasilan na beda. Oh, ternyata yan na nasabari na si Salah-Salah. Ini jemaah dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah syukur kimitain masyarakat na subhanallah. Tuwa madeceng kampungin na sa maagam. Anak-anak tapang lagi mitay masya Allah. Tatto ni Olota ma beresallan na mo ni beresallan na de panalatto. Assalamualaikum warahmatullahi lepang nalupay wa barakatuh. De na magaga. Itu tanda perkembangan kampung tak berkembang agama. Magay anak-anak tumbuh dalam agama. Ina riasan napatuoy agama. Bu. Bu. Patuoy agama na pong Allah Ta'ala. Intan surullaha yang surukum wa yusabbit akadamakum. Janji na pong Allah Ta'ala. Intan surullah patuoy agama na pong Allah Ta'ala. Yang surukum insyaallah pong Allah Ta'ala murusu ilinomo.
Kung Allah Ta'ala patuko, kung Allah Ta'ala pakilaliki ko. Batuan na adya na mo malada masus sa pikiri-kiro. Magay, kung Allah Ta'ala palolang yatan na, kung Allah Ta'ala maturo idali na atan na. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Di gaga anuman nyawa na palola kung Allah Ta'ala, kecuali kung Allah Ta'ala na jamin dali. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Pemasir yamanan na alang. Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanran na pemasir lo di sini na alang pemasir lo di mana na ini. Yaro nabita mapamula melok tamatinro letu masadita kuramana ni na paguru cara-cara na nabita. Ito kaya bu Komelo kita WC agay baca. Ya, mak guru siki jolok doa-doa harian. Agay baca ko komelo tama WC. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Oh, doa makan ya roh, doa makan telura. Ternyata napala manamu ibu-ibu eme kato ngaje kampung jok kay namo doa maka dito napala doa masuk WC de napala na pasiseler-seler. Bo. Iya kotomelo tama WC bawa na paguru kinabita. Iya kotomelo tama lalan na WC. Ipamulengi yakai aje agata yolo. Kaki kiri na inapa dibaca parilo doange aga doana Bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Tapala ni bu. Tapa depa tapalai katu dendre anak tambendre kue mak baca hikmah aguru kikoro. Ya, akadana pak guru ka doa masuk WC karena nafala mana nih panata. Pak Dega ka anak-anak masih sekolah dia sak dia itu temasa dia doa-doa harian tidak belajar. Makanya pertama masih sekolah nata. Alena pematu Pak Guru ki, ya. Agai baca kotama WC. Bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Macuani dena pala iro. Makanya Nabi tafasta'iz billah. Ello allin rubawan naripong Allah Ta'ala. Yeko deta pala iro. Namu makadaki a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dena ya pala iro. Mataus. Maka ini bawang na'udzu billah. Selesai. Kapala mana iro na'udzu billah? Asamaki gerebu na'udzu billah. Oh, alhamdulillah. Iya naro kung nakan nakijoli-joli malampela dei, ya. Dena ya pala tapi yan naro bawang kaya nauzubillah lupa kita mawesen na pret jambato ni selesai. Di kagak masalah. Maka dami nabinta fasta'id billah. Elo alindro ko ripong Allah Ta'ala. Ang kahadesan na nabinta. Nigi bancay. Bismillahi a'udhu bika minal khubusi wal khabaisi. Naakai jadi abio nakai aja abio na mutama lalan na WC. Na inapa angkay rito majambang angkay mapuah haja. Ia tumatu masui pole ri WC. Nakai aja atau na nakada alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Maka dia nabita dua penyakit belengi itu tahu. Yang pertama dijauhkan dari penyakit piku, mapasiliwal-liwal, maulu. Yang kedua dijauhkan dari penyakit gila. Bu. Jadi ko angka tau gila situngannya itu kota mah wesi mamali-maling itu. Penyakit pikung, ayah sepikung. Maulu kue macet tuh. Ternyata maulu, maulu ki mah kue. Maulu, maksudnya maulu mah mamali-mali. We pura ni mandre nase deh pernah pura mandre. Silolona jamba nasa meloka mandre. Silolona mandre nasa meloka jamba. Pokoknya napa siliwal-liwal. Ya. Bapak Ibu, nigi tahu baca ro perelo doang ya. Kecil kedengaran. Nelong-nelong yang nata. Tapi maka dia Nabi nigi baca perelo doang ya bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith na pamulai na samba aja abio na tama lalu na WC ya tumatu tawe de na mati ya tu tawe. Nah sabah dua penyakit kena. Letu matena. Yang pertama ibelay ngiro pole ko penyakit pikunge, mapasiliwal-liwange, maulu. Yang kedua dibilay pole al-majnun, penyakit gila.
Jadi agurungi matu ya roh. Cari bukunya Rodata, angka tuh biasa makada doa-doa pilihan untuk TKTPA. Manca di TKTPA ki yo roh. Ya roh pare lo doa roh. Melo siki makinro, napaguru kinabita. Nigi tahu. Maelo matinro. Ya. Qabla an-naum an yaqulu. Riolo tamatin romu kuadai bacai. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Fakul na inapa mo baca muawwizatain. Ayat muawwizatain Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Yoi baca. Nah inapa itu dengan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wekatallu. Baca Qul a'udzu birabbin nas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul huwallahu 3 kali. Kemudian dia tidur. Maka dia nabita ibilangi pole lasa-lasa ia wadinge lutu nania liwetan. Agayasang lutu sibawal liwetana yena ro biasa na tella ogie lasa doti, lasa-lasa pediati, lasa-lasa hasad. Abang kami matulasa. Ang kami matulasa tania lasa doktoro mulai murai ni. Engkah. Boleh ni ma doktoro, boleh ni maga na siapa aja. Itu kalau mau tidur baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Qul huwallahu 3 kali, dijauhi dari penyakit sihir. Nak kena lasa sihir, nak kena lasa doti dan lain sebagainya. Boleh tanah, boleh api, boleh wai, insyaallah Allah lindungi kita. Kurang kira Pak Guru kita. Jadi mapamula melota matinro letu masadita letu matinro tapi memang pura mana nih Pak Guru nabita. Pura mana Pak Guru? Bu. Makin nabita, tegere nabita Iza dakhaltal ghurfa faruddu ilai. Yekotame kamara ilakaimu faruddu ilai apari ko macui ilakaimu tama kamara. Bu. Kotame kamara ilakaimu apari ko macui ilakaimu tama kamara. Mapa ko kiro? Tama ni kamara ilakay na monro mo pisaliwa manuntok pilin ng dosyar. Nagusok mahape TikTok. Sisan na tamay kamara maka nilakay na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka naniga mate bapa, mate la marupo na pa tama. Ya. Mate man na marupo na pa tama. Padahal yan na to saba na nakara bita. Eko tama kamarai lakay mo, apari-pari no tama kamarai. Maka lagi ala tama ustas tama bawan no. Namu tu dia nak pakoro yang penting tama kita pigi-pigi iga tapase iga pase ajena pase indo ajena pase utu na pase poncena pase mana ngiria. Pase batu na narepak masolami. Ini jamaah dimuliakan Allah, ya. Pak Guru kita minta. Bu. Ya, oke bapak-bapak. Pak Guru kita. Ya Bapak Esi. Makan nabita. Yang kelingnya Bu, ya, makan nabita. Iya nainil mar'a baraka. 25 makun reye baraka. Itu keren Maponco mi, biasa yang kelinga. Maka nabita ya dainil mar'a baraka 25 makun raya baraka makutane pangulut taali surona Allah taala aga si batuan nero maka na 25 makun raya baraka maka nabita ya ko angka poliamu ajalalo mu palancay atu poliamu ya ko de panapura mu pakaraway 25 na bayenemu. Ikalingin Pak. Jadi ko matari magaji ki purai timba kalapasawi purai balu cokla
Mata ni magaji ki di pagawe. Pura ni timba balu-balu tarima ki doi. Aja lalu mo balance jolo ya tudui pakatan ningi olo beneta. Ipakatan ni bawa mi ko pura ni nakatan ni makada alika peman baraka ta peman ni. Nah itu. Itu baraka. Bu. Isuro ki pa makatan ningi bu. Desa na ya leke. Apa ya ko ya ring capu manang. Kaya carana, de pa nalatto duit nang jalamana ni cicilan na jilbae. Cicilan na nang kata cicilan mana ning galang. Bu. Ya dainil mar'a baraka 25 na makun raya baraka. Jadi bapak-bapak, ya tu makun raya kumilo ki ma baraka waram parata pulyata itu tapak katening yolo beneta. Nah katani bawang. Kopura di makada areka me pe makna. Ya, dia nama gala. Yang penting upat kata niko bawa baraka na balawala. Nah, itu namanya ya dainil mar'a baraka 25 nama kun raya baraka. Nika paguru kiru nabita. Apa mereka tomat je tu burane BRI. Ayah seburane BRI. Burane rakeun Indonesia. Siruntul lalu makun rai BNI. Ayah se BNI. Benenoko Indonesia. La ilaha illallah. Edi wawata manoko la ilaha illallah. Iya nana dega titik dega koma. Angka gak koi makono bu. Ade pagaga. Alhamdulillah. Dega Pak. Bapak-bapak, angka gak koi na poji manoko. Aja tate bu. Madodo mana nya wana wita. Ya sabane noko. Ibu-ibu ini satu penyakit. Napoji timanan na. Tapi ini bapak mengerti ki kumanana ibu jangan diambil pusing. Magai nasabaya tu makun reye nenena makun reye hawa asan na. Biasanya hawa ta buka pa timoy na jadi. Coba kira buah sama mana ki hawa 1 2 3. Kak buka mana timun na. Iya tuh burane tak tutup timunna. Nenena burane namanya Adam. Tak tutup patingoy na jaji. Asama mana ki Adam. Nah kalau tak tutup timun. Iya na tuh makun raya tuh buka timunna. Wah. Itu makun raya. Iya tuh si burane tak tutup timunna Adam. Nah iya tuh burane tuh tutup timunna. Biasa mimmalam matana. Iya na mega burane kamata-mata, kata-mata, katene-tene. Magai tak tutup timun na malamatan na. Jamaah dimuliakan Allah. Yaro nabita ternyata biasa. Yaro nabita manusia luar biasa. Sangkin luar biasa ya tu nabita. Mapamula wattu tamatinro letu masadita letu matinro tapaiman ya nato makada liutammi makarimal akhlak dipancaji nabita menyempurnakan akhlak manusia sinin na gau pura mana ni na paguru nabita de na gagalap pole ri paguru nabita lo mani bayat ceri ite gara na nabita saking hebatnya itu nabita angkai rohat desa pak. Secara sains, ya ko tumas sikula, papada ko din tama ko akalangnya, ternyata terbukti. Maka din nabita, asyajaratu buyutul ma. Na iya tanat-tanangnya, bola na uwaye. Ito kire. Ako tumaguro pa, asyajaratu buyutul ma. Na iya tanat-tanangnya, bola na uwaye. Ito ternyata dikaji pak, ternyata iya makokoy mega ni tau na gundulu mana ni ro tanang-tanangnya natuba mana ni nasilay bola beteeng natuba mana ra popohonge alkaloe nasilay bola beteeng iya na to na mega uway tama lala na bolata magay nasaba mo tubang ni bola na uwaye terjadi banjir, terjadi longsor, betul tidak? Nah, ini yang banyak terjadi di kota-kota besar. Banjir terjadi, longsor terjadi. Makin nabita asyajaratu buyutul ma na iya tanat-tanangi bolana way. Kaya sukuro kiri kampota na puji te matana kalapasawi, matana nguti, matana. Bolana way ya tu. Yan ato na mega way makasola ko chapu ni tanat-tanangi. Tagare nabita.
Pamasir nabita. Bahkan kero hadis nabita, nigi tau malolomo piu muruna, iya na tudang tapas sapa isan reseng, iya tu tawe maponco umuru. Sanre moki. Sanre moki, di nama gaga. Nabita makara. Nigi tau malolomo piu muruna. Iya ko tuda kita pasan resen na sapa maponco umuru iya tu tawe. Itu Pak. Apang katonga tu tahu, iya apa ya ko umur 60 tahun lah riasa wajar. Ikut tuda kita pesan resa na sapa mage marampo ni ajue, lo ni disungku-sungku. Ya. Lo ni aga sana isungku, ya aga sana. Aga sana ngite ko sungku mato di. Ya. Itu Pak. Iya apa ko umur 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun, iya na tuda tapas sapa san resa, maka na kita maponco umur iya tu tahu. Angkay bara ni Eropa, iya ko tumata ng aju malolomo kay tanang, napay bali tanang tuli sungku kiri kanang, iya tu aju biasan na de na malampe umuru na mage de na amri urut na, betul tidak? Tapi ko angka aju napay tanang, buah tatong de na perlu sungku, kau biasan na itu malampe umuru na itu tanang terang emagay makan re urut na lariawa. Jadi tu imadece patana. Makoto tunasan nabi tatawe, ye ko ang kataw, iya na tu datulilo di sungkus sanre kiri kanan, ay maponco umuro na yato, di na makasinguro na. Tapi ya ko makasime matoy tu dana, apalagi ko macarame tawe, di na sisili utu na tatong. Ay, inshallah malampi umuro yato. Jamaah dimuliakan Allah. Salatullah, salamullah ala taha salatullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Banyak bersalawat kepada Nabi. Bu. Lanjut. Ya ku tanga-tanga ibu-ibu semua bahagia semua. Alhamdulillah. Apa ya tuh kalau kita bahagia sebenarnya makun raya gampang. Asal makasimu di balancana. Betul? Kalingay Pak, meron di balancana. Iya. Nabita memang tomak ka na. Ya tu kung kamakun reto lima padi ulu na tapa tempele dui siratu sabu minggu asoso tapa pa aja mapadi ulu na maya tu makun reye ya pa namanya manyawane tu makun rey kulo ki matawa pa ko pasay namo ni gaga nanli ko matawa ho moy ya como tiene lo pasay matawa pa na de pa namanya mo papenadina daftar ni lo umrah di Aslam Group tiro matawa pa ko makay insyaallah. Cocok di Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu makun raya. Dua sifat wajib, telu sifat wajib na punai memang perlu dimengerti oleh bapak-bapak. Apa itu makun raya? Kesukaannya itu ngamil, ngamol, ngomel. Ya memang itu sifat makun raya. Ngamil, ngamol, ngomel, semuanya ngamil.
1, 2, 3. Ngemil. Ngemol. Ngomel. Ah, tesa di betuana. Ah, itu si para makun rey ngamil, napoji manre. Atau makun rey napoji lada ngamil, napoji manre. We napandre anak na ali ng manre to, napasusu anak na ali ng manre to, na nasungan lakay na ali ng manre to, tuda may kalinga cara macapu manit talo enandre. Maka itu makun rey ngamil, napoji manre. Yang kedua ngamol, napoji mapalanca. Napoji mapalanca. Jadi itu makun rey asal dia namanya mau papenatina biasa tuh makurangi di balancan. Apa mega tonga to murane? Tulimelo mita bene nama cantik, nama kurang di balancana. Itu carana, betul tidak? Yang telinga pak. Tulilo mita bene nama cantik, nama kurang di balancana. Macarama ka ke Jakarta pak. Si runtuh ka manajemen artis wih tamana ng artis koro studio la ilaha illallah pada losu pada macanti. Weh liwami macanti. Weh iya tuh jasanya artis macanti memang. Utanengnya manajemen artis maka da kapa magiro artis pada losu pada macanti. Maka di manajemen artis Pak Ustaz. Kiki carane ro artis dena padik macanti kososo padik macanti nama sulime metu ang kusona. Maka nakasya kami memang kusona ro artis nasa mustas ajana na dibila ya ro saking kerna. Sa kingker ya. Ajana na dibila ya ro saking kerna. Bayangkan ni bawang mustas. Behana bawa itu artis 10 juta CD. Napi behana ya. Iya po ini behana beneta 10 na telu. Kejalan kira-kira di pada artis. La ilaha illallah. Jadi ekonelo ke macanti beneta pada artis insyaallah tano maiga ang koso na. Betul? Garumelo mana ang koso. Semangat. Magay loy taro maiga ang koso. Iya, apa ya tuh pak? Mega ni majalis tali mo jokay. Biasa dewi sa pasilaingan itega bene tega nene. Magay, wah, demet to Jepang kaya rodo biasa ro wita ro nene kasi. Wah, pole ni aga sanay pole mamakaap. Asa makaap. Wah, pole mamakaap. Wah. Ya ro makapuru itadde mana no. Tadeng, bukan main, weka 10 2 di 60. Wah, Allah. Ye komero ilo boting weka 10 2 di 60 pura si 60 masih pura 60 masih. Tatu tu mana ya sini na romaka puru Si sana joke boting nene nasanya tahu tapi mulus. Magai 60. Wah, yana biasa manca di solang Gara-gara pole mamma kaap. Maka nila kay na pura no gamasang pa jama na nasang haika. Ang kasi voting height. Tuli height maniha. Magay de na melo bisengi badda na. Magay sira asan peturato sa busisengi 60 itu. Wah. Ini juga makasolapay. Cukup. Baraka kiwitapa tak diwudu ihana sa bawejin. Itu yang lebih penting. Ye kowe ini cantik kiki insya Allah mak baraka. Ita ni nene tariolo pak. Iya nene tariolo jenne na minatuangan ang kamato badda pipa nomor 10 sera. Iya itu bawa tuli napake nene tariolo badda pipa ya mato napake kolo matindro ya mato napake kolo lobotinge ya mato napake ngakalipakna ya mato napake ngatapana. Iya. Tapi nene tariolo subhanallah si palampe ikagasanay si palampe repak kajusero si pacamo-camo si pacami-cami si pacumu-cumu letu nenek-nenek denang kana sasa-sasa denang kana mero masarang iya po na naimang kokoy liwa ni cantik na ang kamana ni badda na minggu-minggu lo mamakaap pura si mamakaap pake si agasanay yaro pake si sakingker welay aso sasa Magay, tadeng baraka na cantik pa. Magay, nasabade memato ng kananiakan ni uwejenne na ti baraka ritapang. Itu konsep pa.
Ya kutuma jenne ajana nani jenne bawa tabaca nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala wa kata majene pataraka hadis becuku nakana pung Allah ta'ala nia wajina ya roh. Maka dito panritata asal pura ni mubaca ya roniae atau kengilalan na atita nuru Muhammad upacaya iritapaku lino letu akhirat. Batuan ada komo pilino si matamanya mempaki tataw emite kapana magay ang kabaraka nataro kung Allah Ta'ala ritapana latur yasori munri cahaya matutapana magay ang kamopi tajanna hakikin na wejenne ritapana diniaka koroba mahallun niya fi qalb tempatnya niya onron na niya ay kulalo na tiye ye kopura ni tabaca yaro nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgari lillahi ta'ala tatukan nila natita aga dibaca tania kang malay papatajat tapa tajan na Muhammad lino letu akhir. Iena tu hakikinna jinne. Iena tu hakikinna tulima cahaya tapai. Dito na maputi. Ya, namo mabolo tapai pa ikon kami matu cahaya na yaro yasan ni wejinne manyamu pakita tawe mitay. Ang kato tau mulus ni tapana, galowin ni tapana, nasa bapake, banda RDL nomor 15, malopi tapana, macala, mamolo cakona, sini na temite, kere-kere ni temite. Kere-kere ni temite. Magay tade barakan. Dan ini penting pa, tabaraka kita pata nasa bawejin ni. Nah itu. Maka dari itu jamaah dimuliakan Allah. Ya nabita makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak kita. Ya, lo minta ya akhlak na nabita. Napaguru kinabita salah satu itu di dalam hadis itu, maka dikoro ma baqiya minan nubuwah illa tasamu wa tawassu. Dega na salay nabita pole ri anabinganna. Dega nabita na salay pole ri asurungan na tori le bone lino. Ma baqiya minan nubuwa illa tasamu kecuali at-tasamu. Ayat sang at-tasamu itu toleransi. Ayat sa toleransi dena puji wi patasik kei atinna tawe. Ye salah satu ampena nabi. Bu. Mega ni wi tadi na namanya mo maka ye maka namanya ba. Sao ni ka ba tudang? Bu. Salah satu akhlak na tinabikta, de na poji patasek ke atin na tawe. De na poji padir yatin na tawe. De na pada umak na nabikta makokor. Iya pa namanya amak ko na singgu-singgu itawe. Mega to makoro. Iya pa namanya amak ko na cerita ya na tawe. Mega makoro. Nung kani meng kalingan carama. Si kagbi si mondri. Man kada ite kada iro che demo. Maga kadikadijil bana yung makoro na pakewan ni pole pengajian ya siro na pakesoy. Matetoy na say ite gere yoro ymondiku magay palsu gencona aga misangangi aga na machala ko isi na pasli dina nette ko isi we na mo ustase na cerita to si kapi mon dina say ite gere ustase magay matan relado sokona la ilaha illallah min kalingan ni cara mana gosok mo biti magoside ko ma baqiya minan nubuwa illa tasamu. Dega kana salinga kinabita set diwarisan kecuali at-tasamu. Aja tapuji patasik ke atina tu. Bu. Ang kamate bapak-bapak imagi na tuli ibu bawa yobi nasabaya tu ibu malabing. Loki mite labina dega ka kulalana kurangnya surah Ar-Rijal, surah laki-laki yang ada surah An-Nisa. Betul? Dega kaya sang ambok jari, aga pale? Indo jari, dega kaya sang ambok aja, aga pale? Indo aja dega kaya sang ambok bepa, aga pale? Makanya menang Indo Allahu Akbar. Nabi tidak suka melukai hati. Loki metebutin na. Ang kanang kasewa waktu pa ada seorang Arab Badui. Arab Badui, majene. Salah-salangi jenne na nabisay yolo aje na nabisay jarin na nabisay timun na nabisay tapana si sele-selero. Apakah Nabi langsung menegur makanya sali jenne mu de na langsung diampara ko nabita ditarunga sirina ko nabita.
Peke boleh cara na nabita. Naobi pangulut taali nasuroi majenne okko cedde na yaro arak baduiwi. Majenne pangulut taali mataratte madice nabisay jarinna, nabisay timunna, nabisay ingatna, nabisay tapana, nabisay balapoliman na letu sikuna. Selesai majenne pangulut taali ang kaya Arab Quraisy Arab Badui ya, maaf Arab Badui lau mangolo kuna bitta. Maka dari suruh Allah Ta'ala pura ka den rema jenne tapi dena pada modeli na jenne na ali. Kira-kira cocok mo ka jenne kue suruh Allah Ta'ala. Maka dena bitta ajenne ko paimong pada jenne na ali. Ma jenne ni den riya tawe ro kasiro arak baduiwe na cueri gaya jenne na pangulut tali. Dia tersinggung. Makai isuro ma jenne pada jenne na ali. Dia tak yang pada maka sasaan jenne aga je tu bateng ma jenne dia magalno dia makasi. Dia na tasek ke atim na tawe. Ia na to iri mako kwe vega akasolangan magai tapoji patasek ke atin na tawe. Ia na ampena na bita dia na ipunay. Ma bicara padisengan ki matan re padisengan na. Ma bicara sikola ki matan re sikolana. Ia kumacet ma bicara sempaja ki makasi sempajana. Tapi kadang-kadang dia na isengi pakatawi padan na rupa tahu. Halo. Bu. Iya nih kama koy. Baru-baru ini Pak, baru-baru viral di TikTok. Bisa gak? Kalau biasa mana mah TikTok. Viral di TikTok bu. Angkai mas sampaja, matangangi mas sampajang Allahu Akbar tapa angka boleh mondri mataruna gajah ngimangi. Tahu? Maka mereka biasa mana mah TikTok. Viral. Ada seorang iwa matangangi mapa sampajang maju itu orang nagajah yoro imangi nauzubillah. Magi kira-kira apakah salah imangnya? Dena salah imangnya. Salah mak kajane, dena salah mak kajane. Pada salah mana nih ha? Iya na inagajang imangnya mana sami mani salah. Tapi ternyata usut-usut ternyata ada latar belakangnya. Iya rodin rero kasihna tawe mak gajangnya ro mau pedilade niatinna. Magai tuli dipatasek ke atinna ukuron nairo ustas ero. Angka mak jenne i nampara sinase musolamu mupapuri waye. Unoy, aja na mo jenne mapaka tu. Wah. Melo sitama masigi menre isandala na siwali na se mo jamangi masigi silolota mapel. Tama si masigi lewi ko karpe na se bebe matu elomu. Mukabongi karpe na masigi. Mafadiati kasi. Gangkan na loni pe mamasampajang eti ibangkung. Na inapa matangangi mapasampaya paimang etetiwe matana mapikiri monri gangkan na narapu bangkun na nagajang yorimangi wal iyasubillah. Magi na kajadian makoro nasaba de na isengi peke cara na jagengi atin na tawe. Ini banyak aja tak boleh patasek ke atin na tawe. Ya. Pikiri kiolo kung kaloy padangi tawe. Ya, aja na karena waramparamu we mutuna-tunay tawe. Aja na karena pangkat jabatanmu, weh sembaramu padangi tahu weh. Betul tidak? Iya. Naboji patasik ke atin tahu. Bahaya. Kerusakan di mana-mana. Kenapa? Tidak ada attasamu, tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menjaga hati, tidak ada toleransi. Coba kerenitai. Baru-baru terjadi Pak. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPR Provinsi Sulawesi Selatan dibakar. Kantor DPRD Kota Makassar natuno tahu magi natunoy. Nasaba tidak ada saling menghargai. Masyarakat dena nahargai pemimpinna, pemimpin kadang-kadang dena naluk mengkelingi masyarakat. Dena paliri kume kamput Masya Allah bersatu masyarakat dengan pemimpin. Nah ita ni masesa kasih pakalinoan na tawe na pindre si pajae 300%.
Ipadangi makarawe kasi masesaki manyehe kaki may mademo masesaki aja mo penre pa jae. We majoge iko kantoro DPR. Ay natuno si isang kantoro Ni ka na salah. Salah mana pemimpin tidak mengerti masyarakatnya, hanya memikirkan dirinya sendiri, masyarakat dia na napikiriki pemimpinnya. Bayangkan Pak, sangkit dia na si pakatau makukoi tahu saya lihat itu Pak, ada salah satu daerah. Talama ikasi iro aga sanay bangutona pacama, dega aga set di rakyat melok bantu kasi sorong ya rotona. Maka magay, nasa itu pacama na dito nang kanapadulikan ki, ito ba? Dega aga saling menghargai. Ya po ini alhamdulillah, syukur ki. Nigi rakyat na pakarajay, pemimpin na. Pemimpin na hargai wi rakyat na. Barakatin minas sama'i wal ard. Niya na tunalite turu barakai di kampung Sawe kala pasabi madicing. Masih di kampung na si bawa madicing. Tuo agama dalam itu kampung Magay rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat bersatu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Nasaba mega diwita si selu tunang tetong. Mata ko ni tudang iya sa di mata ko to na. Mamula to ni wita marakoy talo Magalo tu makasito yan ritalo ko mapala-pala mo. Jadi saya kira yan narawala sa bagay pali sa watu na sa bagay na isa di dua jana macara maloto ni tamaloro. Masya Allah. Sebagai penutup pesan kepada kita nomor seti pa aja tapa aja mak guru. Yang kode na oleh mak guru otak tanah sabak macuani makundru ni otak anak tata pak guru. Peki cara ni pak guru na ini deto nang katu mak guru utama masih kola madece. Alhamdulillah di kamputan tanah sekolah agama. Ang KTPA ajarkan anak-anak kita padisengan agama. Magay, ya ko padisengan agama patoy anak ta. Aja dinakatan lima baraka. Manca di polisi wi dena salah tilang. Manca di dokter wi dena salah sunti. Tapi ya ko dena makasing agama na anak ta. Ya tu mega dokter salah sunti. Ya tu mega polisi salah tilang. Namo ambo na natilaman na to. Jamaah dimuliakan Allah. Patuntu agama. Anakta, paguruannya agama anakta. Konsep dibawa oleh Nabi. Bagaimana huyil masjid, patuhi masjid kita. Peki carana, bantu bangunan. Masya Allah, dibangun di masjid kita munrin. Subhanallah. Insya Allah. Kung kadaleta. Bu. Kung kadaleta sumbangin. Ya kumega ulawat aja na tulima gayami ulawat taro. Balubawan ya tulawat tabu. Napata sumbangan ibangun sikulay, ibangun masjid. Niga mo tarongan. Ini nga tarongan. Nataro ulawan na. Sisan na mate, kilo na maga. Nalala, kahit na pake mapini, pemang. Iya komego lawa tabalo gati. Bangun na sige. Tilo agera. Masa mo tarongan makunray lainnya. Mati ko ba aja maga. Nalay bapae na balo inapake mapini, pemang. Makanya komego lawat ka tabalo bangun masjid, coba pembangunan na masjid kita, coba pembangunan na sikolata. Iya ko pala nang kalabi-labi na, are bawa ni ustaz selesai urusan. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ang kaki nasa liwanag ki kung Allah Ta'ala, lino latu akhirat, na indri ki kung Allah Ta'ala, populi decing, na wading matu julala rilino, ang kaki matu riahira lolong ki rauda miriyadil jannah, taman-taman surga di alam kubur hingga di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur lana al-awrati wa amin rawat. Allahumma astur lana al-awrati wa amin rawat. Allahumma astur lana al-awrati wa amin rawat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi min kulli syarrin fi hayatina ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.